zwa vhonala nga vhunzhi ha mapholisa nga tshifhinga tsha maḓuvha a dzi holiday dza mafheloni a ṅwaha zwo ḓowelea. Fhedzi na huna nyofho dza uri tsheo ṋetshedzwaho nga khothe khulwane ya North Gauteng ya u thudzela kule zwa u bviswa President wa kale Vho Jacob Zuma nga parula i nga dovha hafhu ya vusa dzikhakhathi. Vha muhasho wa vhulamukanyi na tsireledzo kha zwa vhugevhenga vho ita ngoma vhambya vha ri khakhathi dzo iteaho nga fulwana dzi nga zwi dovhe hafhu dza ṱaha. We have met with the management and leadership of the South African Police and Defence to make the preparations that the responses and reactions are much better this time, and we believe that they are on the ground in preparation for that as we speak. Usually, if there is any issue which might create any uncertainty to life and limb, to property, to the economic interest of the country, defense gets interested. So we will not hesitate if we are approached to be on standby. But we had not actually decided to get on standby simply because there is a court ruling. We were on standby to jump into the toll roads because we have been observing this trend of trucks that keep on hindering the free movement of innocent South Africans and affecting the standing of this country internationally. Nga lavhuraru vha khothe khulwane ya North Gauteng vho ḓivhadza uri parula ya Vho Zuma yo ṋetshedzwaho nga mukomishinara wa muhasho wa zwa vhulamukanyi Vho Arthur Fraser yo vha isiho mulayoni. Zwo ralo vho ḓiṋetshedza ndaela ya uri Vho Zuma vha khou fanela u humela hafhu dzhele u ṱhaphudza tshigwevho tshavho tsha miṅwedzi ya 15. Minista wa zwa vhulamukanyi Vho Lamula vha khou itela lushaka khuwelo ya uri hu vhe na vhudziki. We call for calm and refrain from all South Africans after the court judgment with regards to the former president. It is important that we allow the due processes of the law to take its course. The parties themselves are engaged on the matter in the court processes. So inflammatory statements and unwarranted attack on the judiciary will not help the process. Vhamuhasho wa vhulamukanyi na tsireledzo kha zwa vhugevhenga vha ri zwoṱhe zwi ngonanula nga tsireledzo na ikonomi ya shango arali tshiimo tsha nga bva nnḓa ha tshanḓa.